Abaana b'Embalala ne badde bakikoze olwaleero. Olwaleero abaana b'Embalala tubawadde credit. Abaana b'Embalala baswazizza omwana w'omumpembe Muhoozi Kanyirugaba bw'abadde nga ayolekera ebitundu eby'Embalala olwaleero. Naye ali mukola country wide tour oba yabayeekera tebamusange. Abayeekera basa abantu baffe Kasese. Omukulu ono ye temumulaba lwaki ye waali temugendayo? So abaana b'Embalala bamugambye no nedda twakoowa era bwe batyo ne bamufubutula Embalala. Nnyabo ate ab'Embalala nga bakambwe nnyo ab'Embalala nga bakambwe nnyo bannange okuswala kuli wano oba lwaki tebeesonyiwa abantu oba lwaki tebava ku bantu ne bakola ebituufu? Kati badde Embalala okimyeyo ki? Olowooza we mulimbalima mbu musimanya nga muli banankole muli b'Embalala mulowooza abantu tebategeera? Abantu babamanyi era tebabaagala, abantu bakoowa wabula bannange ebintu ebimu bisesa. Ojja kiwulira ti bannayuganda bo bakkuta, bannayuganda bakoowu, bannayuganda bakukkuta, bannayuganda baveeko ebyobbeesibako tebibakwatako. Abaana bakoowu, abaana bakkuta dda. Naye omusajja yeesibye ku bannansi, ffenna atwesibyeko, atulemeddeko, atufuukidde ekizibu, naye nga ffe tugamba we are very fine. Kyonna ekituukawo tuli fine era nga embeera bw'eti bw'eri. Baganda bange, baganda baffe ab'Embalala mwebale nnyo mukitukoledde. Singa ensi eba bw'eti ne tulaga abasajja bano gye balaga nti tetugendayo, ne tuzira emikolo gyabwe, ne tuzira activity zaabwe, banange ndaba kiki ekisinga obulungi, bajja tukongokako. Bw'aba tuyinza obutakozesa maanyi mangi kuba tetulina mmundu, naye tuzire activity zaabwe ng'ab'Embalala bwe bakikoze. Bamulaze nti tebeetaaga, tolina ky'otugamba, oli mutamiivu. Byonna babitaddeko, si bigambo byange naye nga bigambo bya baganda baffe ab'Embalala. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale nnyo okuyimukiramu, mwebale nnyo okumulaga nti mukooye. Ne bw'agezaako okukola atya takyalina ky'agamba, talina ky'agamba. Abaana b'Embalala tusanyuse nnyo, tusanyukidde ddala. Nyine bagenda bazunga. Abantu bakoowu. Temuddamu kwesiba ku bantu. Abantu baba tebabaagala, mukkirize abantu tebabaagala. Mukyaswala nnyo. Naye abo abaana be baziza omuntu. Bikwasa neze kuba nange abaana b'Embalala ate mwenga obusungu bungi mwate nga mwakoowa nnyo. Nene otunuulira abaana ba wano mbu Muhoozi ayiwa, mubazire emikolo gyabwe mugizire, bannange mugizire, tukole kino bannange. Kino kye tukola kye kiyinza otutwala mu maaso baganda baffe. Muzire emikolo gy'abana abasajja. Tulaba nti babeefumbisisa obumere babawa ennyama. Akalundi akamu k'ogenda ogiryako after 5 years. Ki ekiba kikumazaamu muganda wange? Tubizire ebikolo by'abana abasajja tusigale nga tutambula. Yes, ne bwe tunaagaana okwo tunaabeera awo ne tubeera nga tetubizize, bajja lowooza mbu waliwo abaagala, kumbe beerimba, tewali abaagala. Abaana b'Embalala mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekikola kino kye mutulaze kitulaze amaanyi, kitulaze nti naffe kye tulina okukola. Kabeere Ssaabatemu oli omukulu kitaawe ono naye mumuzire, mumulage nti temumwagala, mumulage nti mwamukkuse, mumulage nti mwakoowa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze ŋŋenda mu maaso n'obbasiima gamba temujjanga okwo. Kino nno kyamaanyi nnyo, kino nno kitutwala mu buwanguzi era kino kitulaga nti ddala tusimbudde. Mwebale nnyo abaana b'Embalala. Asante sana mwana wetu. Kigwire omuntu yemera akajya mu mwana akobugabe n'abagwire sincere obugabe n'obwebwa ki kandi abashomera hari icyo bakweta theory behind human rights. Human rights bari kugamba enyuma yazo hariyo theory, eri academic theory twantugeta capitalism. So nenyuma ho kutandika abakoyero bakora abahuku slave trade babatwara abatandika gukora abantu kuba rayotinga bajya mu baherezo obugabe hati mbaheki omushahara. So noreba umuntu sabanke mirimo ujo tumuntu murimo ngunoenda gu utogora mpyo gono why abako kubi. So nwara kutwera mu mushahara gwo kugira ki gwakuhereza. So izo nizo human rights. Nyo nanye ko muntu nintanda kimwe n'umuntu okwemerera akagambira abantu busha
umuntu kumutera ukamukure rino ukamukure mu ukamukure ukazabye tukabamutera bwo yajabira kineshonga ubona ko barashika bagire ki bakuteye actually manje ukawaze uno tine kono nitinde cyo abako hari abantu abakwemera bakagamba busha wakarayagamba ukashitira mukama wese ukiza kura ngo bamukingirire n'umucukuru kashiko bo mukama kogera bakama waje kukingirana ko tarabese so mbona ko kuba actually ngo bote akombe karizera iyo karizera yabura kusiga hakanya ko umuntu kugira kwikizaho kuyabira ryo makizairo yahura ngo abantu be abakwenda barizera babona babaziriki babakingirine hati nubwo yamanyire ngo cyome cyarazara nkikoma umuntu abura kugira aho kutora so nyonye ndagambira abantu bona baturikiza human rights barakugamba academically tuzetegereza convention za signing rweza ku Rwanda 50 Uganda na signatory aba human rights kandi mu leadership mu demokrasiya ningo mbwebembezo bwona capacity yawe yo kubasa kurango bwabe bw'abantu bwarindwa ki that is a credit you get actually no mbwebembezi mbuturukora harandi kukirebera ko muhanda kikubantu tamba nobwa nekere kiyakiro batagagurukamo kiro cyanyaguza kwambuka umuhanda iwaguruka kuri okero batakibaruko kirebera umunde buri muto nacishatura kandi ubwo cishatura nacyo kina abana bo kugereka bo kurebera so ninjango generation kuri yo kurebera then almost twin struggles for power sincere struggles for power ne human being because a human being is born with great day umuntu azarwa no mugereki ari no muvu so ejo power struggles everywhere ya hina ntona no shangaho chairman wisinjira yagamba kigambo state and government hata noreba state joganira na mwana wanje namnya state ine monopoly violence konka kutwaje kwirukana muri twikirizana konka hari abantu bakwenda kugira monopoly violence mu rights zabandi takwendi Uganda takwendi ogire bobo nkane beyeta amazina behaza taito zitaru azehereza ya hari yagwisa uri yakigamba atiro tushitire atakawe nango akatura atoshobero mbona mu bugufu ezo violation of human rights nezigenda cross border waza kwete actually toba kwitiriza abakristo tuno mbibiro nyango hari umushoro nyango kuba kucyaka niwe bakakugendera ki ubwo yiruka habariya ukabagira ngo boma tata ka supplement ukawanje kaki echo kintu kiriho munonga entaro za bana beshera abediya kandi na supplement kugira ngo umuntu kuri RDC haba hirya biro ubwiro ubukangwe leta ko umeze ko munonga mbona wayi wakwasira akantu kawe umuntu kuri uvubatirira bamajirira bakanga uko muriteho ekingenda kukaho amara mukto aturuko azwa human rights kandi rights tukugamba this is an evidence omuntu we no nomo ayetegerize ashemeye kuba ine muskill eba kweta capacity to accommodate diversifying ideas mbona wabano basakwa accommodating ibitekateko by'umwami bright then that's fine yogamba uri aho name ni ugambe nibaza kureba ishikiri kandi umuntu turukora harimo cyo bakweta desperate umuteraje wa problem n'abatiri haro class y'abantu ye kuyireho tachwara tachine chaferwa eseka munyigakare tachine hoktora yona mushobiri so psychology psychology kurigera fluid direction no bagira ngo ba transferring aggression ne jamo oferi umuntu no tokora ngo umuntu murecyane kwakurira umuraho kandi psychology no bagira to forwarding no boy nebintu bikwekorire gahi ahamu mbona mu bugufu abamwe abantu abewiroka ko mu cyamani yanagamba ngo umuntu amuhire pisi tuwe hatu wambuza ngo ihire yaki namanye embundu twena twarazi kwasire ntumanya what it means toku ya mbundu takuza kurasha konka wa James basekero konka wo wakwetegereza hatu wamutayiro kamuje tobeno yendaki nazo jati nsasa ahago kuba achikozera bwaki ahabwa desperate kwenyigwa ari abantu abari mu mbere gumire mbona jam bright kusibaye kuri rero kira ya ready mu studio mu horo nebeta mu horo ukishobegwa nebeta mu horo namwe wamuhumuriza nabaro naronde cyo kuntaho cyambura yashaka jure yesi rastre ashogede imezo ngakure ikigambo ari twakweta ngo understanding is not comparison haro umuntu okushara moja tinotibuza kwetegereza nawa mshoborero mwaka ukakwata ugundo kagumshobora ninyishko okitinza besije are yabirari umuntu omwe yakurayo pisto yaterekera huri kyarize kuchata besije amugezo kumwereka ngo amusase yakwata neha nitiya gas area nubajete spray yamreba gatirisho yatamu
best yakwimuseka ataburi kweza bartamu wantegereza konka waza kwetegereza ejo pain ya honora best yagizire ikabera imvango munongo konka tidahinde tindu kubimanya konka nyonka kireba TV mbena habwecana ningamba human rights ndikwemerera hanshongejo lastly hanshongejo ngo kutwagamba sheme kucumanya ngo there is life after being in a position noburi mu office oyino bushoborozi oyina mani mingi ogomokire no mafutere bukonde konka hariyo time eyo kuja kubota kitera bukonde kandi nagirebire umuntu narwara wabe natere box byata Norisi nabara washanga ryo mu kitanda kirwara ukahariya ife atayine gehindura mboro mbuzo tugama ndwawe noteza abandi gakaze so nanye ndagambira abantu twena twaragira mu office nkabandi parish chief naba RCCD naba RDC naba lecturer hatkunze uniza akachiko kariya nako narebe biri okuba abantu bagamba abantu hariya bakunyurana nanachoborira ejo tigwana kukiza munongo nyenda kugambira abantu understanding is not comparison. President MK movement akadeclaring abantu abakachiko kaseke because understanding is not comparison kuyabataho yagira ngo ubu tugere omunos officer ondisha zo mu Western Uganda. This is a transition what is our constitution norango haretse kuba kigikizo now yagira ngo wa Western iroko zo gukora activities o Western aruho o munos aruho within the activities za Western Uganda ba creating amana za committee ero za gukora imirimo yeje ero abantu bingi bahonare babazira nabandi no bari hano bakora imirimo yabo o Abraham na munani nyenda kusima mwami kafureka. This is an logical thinkers abategerize nko bagamba na muntu bijaba kwakaru wakora statement yetegerize wagira ngo muzeyo murebe ebiriyo because wagira ngo batazayo tubarabimanye. Okay yabari umukuru habatman that's there bwabari munonga bagwe batucize tuzakugira endera sataka chiro ko umuhanzi wa gamba ni statement ya Schwarzenegger nga inyuma akara bode bi foramo so Schwarzenegger abena gamba agira abantu kwa kwereba umurebe wa mahoro rusas akwa takiriwe ya Schwarzenegger wabena amanyo anu Schwarzenegger atahindukire wina ya abo mugusi Schwarzenegger tare cy'umusasa ko kureba kwa hindukira tubonda ya Schwarzenegger to the current one ona leo mwiche inakuza kwanda kama turukurende mtakasa program numanyo ni nkundu bugabe bw'abantu ni impereza abantu bugabe bona nko kubari nambwe ni hino wayohereza message asimu yanje twunga kandi ati nyo ni nkunda president Museveni atkano kuwa mugambo atuwa machitini sacho mushemerire munamugamba ho kubi yayo ngoma mwetari zinari yanyeho mbeno nsasire mbeno nsasire kunabe mukugamba kwanje kutakushemeza nabandi abakwana bo batashemerwa nkabo president Museveni ni muhereze kitinisa nangwa no batakwire president ko nahabwe imyaka ye so tingubasa kuzahanga nkamara mekitinisa kushirabe cyarugayo kityo umukugamba kwanje riyare mu nsasire ecyakabiri Sabu sasa bakanyero kushabanyo nasasira abampurikiriza abateka tengo bundi nakwasa batagamba ecyakabiri kana sa program nicyetaga nkunka abantu abaryo mu government twebuze ahagwinca abantu kwekarakasa okwesharinga nukweyongera kukanya ahagwinca myaka 5 hwireho emyaka 10 hwireho wimuchero be batariho bwinja bwinshi mugumana gweyongera twebuze wahura abantu abo kubahagira nyonka yeti kutangara manyo mbwire bwa mini akaraho bagambiriza ba government mbwire bwa mini ombwire bwo bote obwo abantu babona aha akaraho bagambiriza ba government nabwo cyo wari umuntu tuzanka nagambire bikorwa bimunonga omenye mutwo kubanza kandi tuwamuhero kana aryamuru nabaryamuru kandi tuye nashigambira mukakana sa program hina abantu bijaha kugamba nko kumura abahurene bagamba nibamushashura ngo yijagamba atyo yuva abaho bakutera uwo muri umugore kugambira aba bari kutera nabwo cyane kugamba tekana sa program
hariho abantu actually niwaje ngabana abantu mbafera muhanda mukwesharinga hasho mushakiro mbabanta bagwire president Museveni ku Rwanda haba hotaro hina abakurubwamo so struggle hina bakugenderamo hariho za muhogwe zarirwe umurutaro hine za muhogwe zarirwe hine ente zarirwe hine banyankwera kweterereza kagenda hine banke za shenyirwe nabwo cyo hariho kwesharinga deba akacho kwitwa ka trade gani kacondoza okukita za cooperatives hine motoka za genzire so mutekarisa program umurutaro hine bikugenderamo omkwesharinga hine bikugenderamo ngo tumasa kutakabaho ngwabo kuba hine bikubasa kusisikara icyamuhero abanyamahore bakabateje mu kacura abanyamahore babaterera kimwe abibira amabati baroni basibana birukanga ati baje minister nko bamuhirira passport ngo azahera zo kumeraho yuburore minister kuwagire wamabati washakene cyo chambers ashabire passport munanda kuza kumeraho karimo mukubita mukoro yenye mwe bagenyi bakuru kashi wara batanka kweta ba minister ngabagenyi bakuru umukombe kamashomero umukombe kamarwarro tokora government ne bayatanka kwaho akukuba government kabere yombe kamashomero government kabere yombe kamarwarro konkati mutekanisa program nukwendera no shanga prime minister ariyo mugenyi mukuru fundraising ishomero ya government okay prime minister so nchwani choreka ngwaho government is absent tekanisa program rero abaturitse kuko nanagambire abaryoko wawe ubushoborozi bwono ubwebembezi hate cyo rakore ugaraka kibuzo kibishe nakugira nintina nyencha kare abantu kuba kuntu batwaraza abandi kuba kuntwaraza batyo nyonka shemererwa echo kora kigarekemu noza kumwembeza umurungi process akazindaro biriyo twendera and we sign out in 1 minute in 1 minute mwe bare abakurikirana program ekikwenda kwendera nakyo abanyayigani mbatera umuranga tuyino kwebereramu tuyino kwerwana no buturagire mu rights ziriho bugabesha buruho no buturagire ngo bushumankuzi konka tuza kufuruka mu ihanga ryitu tukaza Kenya and inkeche cyache amane cyo banugamba hisinjiro cyamani nsheche kinto cyukuratere abantu tukujyankine no kubabeherize ngo ayizaze gukora umushango kwe kati bakatutekamo optimism okurugayo oshangu nargahigo oshangu bamweherize konka abantu twekoremo umurumo abo kuba nembere iturumu hati buri yo mwana ina arbatirire mutahiwe kandi horaro mu cyo kintu kutuma mu parliament for sure parliament nico cyukurebera ho cyukuru mu ihanga ry'iti Uganda emiza yanyu mu parliament tekore kashani kirungi kari kunuye kandi bitwa batumire nko kwizo mbantu honarebo jiro temize yaba mu parliament kandi yanyu no emiza ya parliament ebikoro mu parliament tibyanyu mwena ati nico nyenye kutumira honarebo mu izo ekitwa batumiye no kujya mutugarekemo murebe obusaso butwine mu butware kahi ompa kana cyukorero kanacho NRM bantu mwegarukemo ahubwo kubejensi ne yitwena ebyo kujya ngo mu ino bugabe orobatiro muntu ngo mu ino bugabe oyite ngo ino bugabe obuza abantu emahanda apana twekiri so nimbeshengereza mureke twena tugira umutima gwihanga tukundi ihanga ryitu tugira umutima gwo bwarahanga habwo kubarho hati arho nyecyakare nasigambya yebare process nyonsi yabona Daniel Kafureka about rains wewe nukhendera no kusemba umrai cyo kubanza buga nafu muhangi yaga amahoko diye capitalism namwe nito bashomeye literature namwe nabashomeye nedini esiyo n'abantu ayibari tuyine ntano sonte na nenyamisho nte no kugira ngo witwara hanga katanga mu cyane cye yatowe ya no kuyatangire konka twako umumbera yo kubaho ya mamoshi buri umwe nana yarwana nana kwezi cyo kurebera nka Israel washoma Bible Israel turanirwana Bible yo ne turanirwana habwa cyerwana n'amahanga gani survival
iyo washitama nakugamiriye ukagwejegera nkiyo leaders wihana koriyaho kwenda kwesiba ngo RC1 ukateka ngo abantu mbija kuhereza bururu ninga abantu wote rwanereho nabwo cyo tugamba ki ndukwendera abo kutuyeho bugabe bitu bashikire umuringo gwabo bashikire because it is survival. It is survival bashikire nana areba atubuzima atinka cyaguranye yoko nonda buzima president Museveni aze hari mu state house cyaguranya runda n'abantu miliyoni imwe hariya ahari entebe emushanga yo hariya imuheho Ekutu no takubasa ngera ninga survival for the field utayakurwana ntabwo cyo cyaguranya kana ateka kutaho bwenge bwinji kureba ngo cyo yachikora bari bateka kuremesa ntabwo cy'abanyarwanda bari ko kwamukwenda kurwanira ubugabo bwanye yes iyo banzo yetere mutoki niyo mutemogero twonkana nyaha ekine cyange shime kwa nico rwanara obuherezo bushime kwa nimbo rwanara ahaho kandi oronda bebembezi obyona mbika abebembezi barundi no bakusaho ubugabe bwawe konga wafa n'abebembeza bakoyendeza abariya byabo no batera nakacha koyine nibirira kakuyo bakatware yoriyo no girota no bareba Iba mnonga kafure kadani omukura asa moderator ahashonga y'ikintu cyo kugabe twena tukitegereza ngo ubugabe kora abe no bukozesa making sure ngo tuwanyiga ubabandi so umubarire uta abundi yo ni aho ikindi yo ninza gukora on the either side mwene tebe tu weside abo kwa okitini subbright na nabantu be aba okubatabariza kuba ezekutabaza government human rights yargaye ya checking umfayiro yawo yaranze kuba rino bagamba gabaga yamazi human rights kerejire ya yereka report babura kwikizana nayo hati ngiye bubuza kandi iyo mwageze mu karpotinga kandi hatavuga ntakwikizana ngamahereza results zayo unare mu gice katuzana nintekateka ngo obwiro bwingi woyo mwebembezi okemanya ngo nokoraje toyine ko kwasa kwemanya ngo nokoraje kandi aboro kora bakabura kumanga nokoraje ako babaye mamanga nokoraje tubakwihira mu ntebeje bakagikurekeremo ahubwo ko babeno mamwe nokoraje tubakwihiremo nkareba cyo kurebera aho bwangwire onyosabona mwana agamba cyo bakwita karuru mwana agamba cyo karuru ako witi singiro ngiro muntu umwe mba parliament no mwetara beno magamba izinani akatere simbayiza kumukwata bari mu karuru atwo kashibashije mbe akaruru kanje kandi yo mu karuru kabari mbako baroburu bwanje kandi RDC wisingiro kayankwata forma ana manisa ni manisa wabira yo mairene manjishi konka ko amuherwa byo nakwiye kwetora bashanga ngo yabe timbe nawe hayo munyabuzarewe so yakwatoreye amuteko mu cyo yaje amuherwa byo nakweze kumurekura yahendera singira kagera ki akaru so obwiro bwindi kora kumuwaye manyangu n'uryo mukozi mu bundi kumubaza kanyanga baza kwindisiriza uri kugamba kandi ko wabe nokora ahubwo cyo ntebe bagikwihire ecyakabiri ekibakweto muru nawe abantu bagabo ekibakweto muru ono muntu no wari wamani omuru no kumano kusembeza ona ko muru tubagure bakakuranze ngo wataka kununtiremere yo twana opatike yaba cyumasa ngo wataka cyumasa ngo challenge yabo Okay, yaba umukuru bright mumuza bright is over there ready ona neko feel as we conclude bright 1 minute conclude ati na kawote turi saporose tukugira ngo yitu tweta abantu ngo bazasufite ebinyigira abantu makagabo nijyo biri kubatwara aha street umwana abandi bahumurukire ubabona mbazo marwaro hotel engudo nimbi toine mu mushomire gutakuza street uruko rutakwenda ubacagwanye ngo yafeta ubacagwanye cyafeta embere yagume kubi emishoreka baminji business bakazicinga ibisimbe byo bakabitwara kanoguza uruko rutakwenda gutakuza street nawe garene omuteza program ja oyitini sam kama wanchabrani akagira ati when leaders become misleaders and mentors become tormentors. When freedom of expression becomes the target of suppression, opposition becomes our opposition. accountability
tuli Mbalala mwebale nnyo baganda baffe mwebale nnyo okuwa opinioni zammwe ez'enjawulo okulaba nga ate Uganda ebaako ekyenjawulo kyetuukako. Tweyanza nnyo okwabula kwammwe abaana b'Embalala mbalabye abasinga muli ku positive point ate abalala muli kukyali ku negative. No ffenna tubeere ku point emu. Museveni must go. Tutunuulire ekyo tulabe nga tujja wano omusajja oyo kubanga ayinza otufuukira ebizibu eby'amaanyi maaso awo. So baganda baffe mikwano gyaffe ab'Embalala mubeere bakalabakalaba mukimanye nti luno olugendo lwe tuliko twalutandika naye ate era tulina odduggusa. Tebuhabulwa tagenda tuleka wano nga tetulina kye tuli, tagenda tuleka wano nga Uganda yaffe agifudde amatonga olw'okuba nti ye alina ebye byayisaawo. So baganda baffe mikwano gyaffe twongera obbajjukiza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Babu and His Excellence ajja kugenda mu maaso n'okutuwa obununuzi era tugenda kufuuka banonuzi tekibamalaamu maanyi tusigale nga tulwana bano tubaleke bajja n'ebigendererwa byabwe balina ebyabwe baagala okuyisaawo neffe tusigale nga tuli b'amaanyi. This is Uganda for Ugandans. Abo tebalina kye batugamba. Baganda baffe mikwano gyaffe yonna gye muli mukimanye nti tulwanirira ggwanga twali muntu yenna gwe tulwanirira okuggyako eggwanga lyaffe Uganda era twegatte tulwanirire wamu tulabe nga tuggusa eggwanga lyaffe nalyo lifune ku ssanyu. Bannange ffe tunaabeera mu kwekubagiza tunaakomawa, tunaabeera mu kukaaba tunaakomawa, tulina kulwaniramu naye tutama nga tutereeza embeera bamikwano. Mbeera yo oyinza okuba nga si nnyangu naye ejja kutwanguyira singa tunaaba twewaddeyo okulaba nga tukola ekituufu kye tulina okukola. Mwebale nnyo baganda baffe ab'Embalala, mwebale nnyo okumulaga nti ate temumwetaagirako ddala.